kusasafirika malali komene kumalale tionere mwakukondwerera tionere mwakukondwerera malali komene kusasafirika Zimakora. Ine mbwenu kukarakara nawo miri wangu tiyaireka nikafike koko. Enya nakata zvoera. Nditu pano so adumbani niziringa pasono pano ka mitengo yuko yangoranga. 100 rand. Aya 100 yaya. 100 yaya ni 100 rand. Na 50 rand yeka. 100. Kulijoki zako 100 rand. Sharp. Ngihambwe mtie. Yeah. Mtie ngazi. Ilipo. Muri tute mwandira, muri nyafu, muri nyangwachi, uchindamie, muri segeza, muri maso pabara, muri Stefano, muri sakarabuka. Malali komene, kusasafirika, malali komene, kumalale. Pasomputa. Naomba shume. Tizenge bitu pano. Okay. Pano bitu pano tizenge. Alright. Bitu. Pangani pa dola ipo chukua ni first. Nanguti 50 rand shanji mulina shako. 50 rand nanguti 200. Ulimzereza kwani? Ndikusekeza 50 rand. Nanguti 200. Ni vipi kwa kupanga? Mtu wako kwa makola iwe ntena. Mbweni iwo wakona nani yako yose ibe sono nipase 50 rand. Ndine hurera 50 rand ine ntena kuna 50 rand ine. Iwe nipase ndalama nipase 200. Mbweko uisitukana kuti mbwenu mpaka kuuyu kupano mumaya pabara kujaira shomene mwa kujaira shomene wana rubi tabanga 200 boku nipela kuti 50 rand ine 50 rand ukunoona ine na mankhonekera pano ndine wa 50 rand ine ndine wa 50 rand ine vakanika so wanguti 100 uzeza nkhumba cha nipase 200 nipase 200 pano ufumengea itu nicheme mapolisi ina kuzana nemkhumba cha nipase 200 ine sona ndhenika chema vanhu vose pano nipase 200 pano nipase 200 nikupe ukujaira shomeni wakupa futhi ningadora so ninafutisa mara na 100 rand not 100 rand kujaira shomeni nipase ndram 200 tienfumani utani ake oleke wanipasa ndrama kujaira shomeni na makumalawi asa 200 wanganayo pe as ine ndembona base 50 rand ine namongonekela pano ine ndhe Ajurani ko. Mambo. Mambo. Tumaka kwani? Makora. Ya ina. Ngati mugulisa ko kwani? Gulisa? Mziringi. 200. 200. Aiseka hansi kasankenge. Yai, hansi yai. Tizakwa yai 200 sharp. Sharp. Ambo suzo pali setie. Gemba suzo pali jemuna 200. Ilipo. Not suzo ganenge 200. Ya, ipa ilipo. Okay, ntira. Wakusangurusa nyahafu wakusekesa wakusangurusa nyangwachi wakusekesa wakusangurusa uchindami wakusekesa wakusangurusa dayana wakusekesa wakusangurusa masababala wakusekesa wakusangurusa malali Tamara fayo. Kochayo. Katupika mna mkongono yo. Katupika pepu kako muhungu. Ono ni beta. Aswayo uko bamwenda so kwa mone. Vate. Pangira kama utizinga 200. 200 ndiba mutajira ine ntemtengwana 200. Aya. Yeah, first 200. Nanguru wana change jira narwasokula ko makula pari tunda. Mabisi? Pari saterandi. Ndabisi inde. Upanga kose kwa mapanga hapa mbona pase saterandi? Mkulima ya makoa. Twandala.
Nipase ndalama ndine hulo wasetela ndine. Benja mani. Nipase ndalama. Pana mahule mfumenge yayi. Foni ngutora mara yose ngutora. Jaira somene mwana wangu. Ndika kwasa huko. Ine kura wanakazi pano pa John. Lekani. Mama unomande bengende. Serious? Mwende bengende vose ivumvura. Yanati. Vura pano. Nichemema polisi pano, nipase ndalama, ine kuzala nkhumba. Mwende bengende pano, nichemema polisi. Nipase ndalama. Paka kwenda bengende. Nipase ndalama pano, nipase ndalama. Kujaira kwa kuti kujaira tu marakazi, ndi marakazi. Nichemema polisi. Mbo muchiwa wanja wisi. Kujaira ngene hena kuwemisha. Mama mimi ndalama. Niko mwanyana. Mama mimi kwa msikika ni visi. Usumenge yai pano. Niko ndani. Yakatanga mbepo. Imobana komana. Wala seresa komene. Komana. Wala seresa. Ya ndesa nimo. Nipase ndalama, nipase ndalama mahulu. Ni mwarungo sana. Nipase ndalama. Hili nalo. Mama ine. Mweka ndange, siko ni vichi. Siko ni vichi. Siko ndani vichi kai mane ndange. Mwapate kenge wangu. Wata yeni ndange. Kweni miliani ndange. Mesa vandu wa. Ule hili kweli. Bandara mapano mpase ndalama. Mkumba 600. 600 ifunga hapa. Imo ndange drama Somo ni leo mazangaka kumundu ngomana ndi ule bwe mukizaka kunyumba kwake kwa sababu yeye Tekera ndina kwa 200. Kwa 600. mwana na rutani Mwana na sina kina. iwe na mama iwe na ya ino barekeni kwa kiba ya barekeni. Mwakuda. Barekeni. Mejira ningo. Mwana mo. so ise tukunjira gunna Mose peleke ndalama bana mose mfumenge bocha mkumbandanga 600 mpata 600 mama ndalela iwe tumpire 600 ndalama hiyo tasangika nayo ndiyo tukupirenge mbweni pase kwa mtu na wachini kwani mwanuruzisa mao ndio business ya ruzi ise hivyo tukazanga ya hiyo tulinayo ndiyo tukupirenge okay mbweni pase ni yomina muleke namwe kutwanga kawaliyose bwe kumjisa mnunga ndalama ndalama namwe ah